I 10 ljudi, nek se ovdje. Trenutno se nalazimo u Bigu u Novom Sadu, yeah! Ja mali vlog za vas, evo Veso je tu. Veseli ovdje igra Guitar Hero, vidite kakav je noob. Veseli je noob, igra Guitar Hero. Ok, sad trenutno baš smo upravo stigli u LOL i malo se to u Big, pa se malo zezam okolo. Treba sad da se nađemo sa Cybernikom koji trenutno gleda Dotu. Negdje u posljednjem tamo redu kaže, pa ćemo da vidimo šta se dešava. Vraćamo se ubrzo. Evo nas nazad, upravo hodamo ka događaju, nemamo pojma u suštini. O, igraju Yu-Gi-Oh ovdje, odlično, to ćemo morati poslije malo snimimo. Ovdje već počinje nešto za decu, pretpostavljam. Gledaj YouTube, djeca, gledajte neki Gledajte mene na YouTube, Nexon 4 Games. Ok, evo ovdje se već nešto događa, upravo tražimo ne Milana nego Nikolu negdje. Nemamo pojma gdje. Hej, treba pronaći Nikolu sad. To je to. Ok, gdje je Nikola? Could that be him? I to je toga, Nikola tu, yeah! Brofest! Uživo prvi put. Ok, sad ćemo pričati s njim pa to ćete da vidite nekad. Likovi igraju Dotu. LOL je bolji. Ok, živ sam i da, izgleda su previše okupirani igrom. Šta kažem, to vam je Dota ljudi. Ili igrate ili ne igrate. Ovo je Alex, koji je pokvario svoj telefon. Kako ste uspio, Alex? Snimam pola. Snima pola kamera, ali pola i snima, tako da ono, nije totalno loše kad pomisliš. I evo nas nazad, sada Veso isprobava Call of Duty na ekranu koji je bukvalno toliko širok, znači nemoguće. Imate odličan field of view. Da, field of view je perfektan. Je to u redu ili nije? Odlično je. Savršeno. A boje bi bila stavili Battlefield, ali u svakom slučaju dobar prikaz za field of view što se tiče toga, pošto imate stvarno onaj ogroman ekran, tako da to baš bitno. Imaš neke reči, ti igraš već. Wow. BRBZ. Wow. Dexico. Wow, Star Trek. Wow, Dinosaur Lego Creator. Special. Baby. Da li je to Sirius Sam? Da li je to Veso? Ne, to je Iron Man. Iron Man. Evo ga tamo, Cybernik. U svom prirodnom skloništu posmatra Dotu. Nema pojma da ga sad snimamo. Ćao Cybernik. I Veso ga snimio, ali ste ti ga snimio? Veso ga snimio. Veso Ninja. Ej, evo ga Veso i on snima vjerojatno za svoj kanal. Na njegovom kanalu pogledajte ove snimke što on radi. Upravo idemo ka Sony centru da vidimo da... PlayStation 4. Ono, Cameraception, imat ćete ovo i na mom kanalu i na njegovom. Cybernik je tamo negdje opet. Ajmo do Sony centra da vidimo PlayStation 4 i ostalo. Ako Veso dođe na red, probat će ga. Šta si vidio ovdje? Wow, 4K TV, ljudi, ne postoji piksel na ovome. Ste primijetili? Da. I PlayStation 4 naravno, sad će Veso, kad bude došla reda, proba. Opa, 10, evo nas opet, sad trenutno nalazimo u nekoj knjižari. Evo ga Veso je tu, čita neke bolje primjere moderne literature naravno, zato što je Veso tako literaturan. Čekam uskoro Milana, treba bi uskoro da stigne, da ga sačekamo dole. Ajmo u stvari sada da sačekamo Milana. Ajde, let's go. Idemo nađemo Milana, gamera spis. Veseli ne zna da snima. Posle više sati pronašli smo ih 10 PES igra. Ali Xbox verzija koja je... Tu je i Cybernik i Veso, sad po sva trojica na okupu. Samo još Milan fali, uskoro će on da nam se pridruži. BRB. Evo nas ponovo na PlayStation 4, ovaj put su Cybernik. Ovaj put i Cybernik s nama. Upravo snima za svoj kanal, ovo ćete vidjeti na njegovom kanalu. Ovo je ekskluzivni prikaz. Sneak peek, da.
Okrećem snimanje, ok, eno ga Milan tamo pretrčava put. Evo maša nam, mi skačemo da bi nas lepše video. Ok, ajmo ka njemu. Trčimo. Evo sad on zapravo pričam, sad on čuje, ali zato što pričamo na telefon. Evo ga tamo, ona je sad muzika trčanja. Muzika onog dramatičnog trčanja iz... Daj smatri. Evo, ok, ne moramo više pričamo na telefon. Tako je. Oh my god, bro, first I have to record this, yeah! Ok, eto... Ima da iznenađenje za tebe. Čekaj, ti ne znaš? O, ne zna. Koga ćeš da sretneš unutra? Koga te vodimo? Cybernika? To. Idemo. I da, igraš sa njim, onaj... Igraš sam. Morat ću prekriti snimanje sada, Ajde Milane, ajde. Vamo. Milane. Ovamo. Ovo ide šećeš odmah, znači nemoj da sanjati. Tu. Cyber? Cybernik. Susret. Ćao. Gamer Splica i Cybernik. Možeš propustiti. To, upaćeno. Kako napreduje dalje? Runda, ide lepo. Još uvijek nisi počeo, znači. Nisi još počeo. Ovo je skizem ula. PlayStation 4. Da, PlayStation 4 ići ćemo gore posle. Ponovo. Ovo je snimanje, da. Sad smo napolju, Vesel je upao u sneg bio, ali sad je živ ponovo. Ne, sad će skoči ponovo. Dešava se. Ne, sad uzima grudu da nas gađa. Nemoj da gađaš, ne, oh shit, okej. Inače Milan je pošao, ali je odlučio da ne polazi, pa se vraćamo nazad u Big. Da, ja sam... Bolesan je, neće moći na... Ovdje neće gledati ovaj snimak, ha? Ne bi trebao. Ovo je šeći. Ne, ovo sve ide. Vraćamo se u Big. Evo nas, naravno, u McDonald'su, ako se pitate ko još jede sa nama, niko. Eto, ljudi. 95. Ste spremni? Ja, šta može? Alo. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. I ekskluzivno Veso protiv gamera sa Klice. Igraju Guitar Hero, izgledaju skoro kao pravi gitaristi Metaliće. Igraju neki easy beginner level, tako da ono... Ste počeli, jel? Kao počeli, ali ono... Imaš li posljednje reći i gubit ćeš od Vesa? Subscribe. Subscribe, to. Subscribeujte ih obojicu, Veso će početi, ja snimam, Milan snima odavno. Ajde, početi. I počeli. Okej. Ok, evo nas sada, bližimo se centru Novog Sada sa mojim bratom Stefanom i tu naravno Veso. Veso je uvijek tu. Da, idemo, posjetimo neke knjižare, nađemo manga stripove i da se zajebavamo oko. Wow. Da, sad čekamo zeleno, ajmo ga zeleno, ajde. Kaže Veso, malo prevoli. Autobusom četvorka. Malo svejedno. Novi Sad. Nego, kaže Veso... Ovu do, Okej, ajde. Ti si vodič, pratimo te. Kaže Veso voli kad na YouTube vidi ljude kako šetaju od mjesta do mjesta. Ajde! Okej, trčimo preko puta, kršimo zakone, ali nema veze. Vidiš, ovo mi je autobuska stara. Aha. Znači ovdje ulaze autobusi, izlaze putnici, onda tamo na peronima dođu autobusi i onda eto. Aha. Novi Sad, sačekat ćemo ovdje ljudi. Okej.
Tako se radi vlog, to ti je to. Wow. Ok, gdje smo mi ovdje sada? Ako neko zna mapu. Čekaj da vidim. O, sloviš, alo. Tu smo. Da vidimo, ovo je Partizan. Ovdje, Ovo je u ovom krugu negdje. Tetelinara. Ako je ovdje Big, Ovdje je nov kabel. ovdje smo krenuli, ovdje smo negdje. Ovo ti je nov kabel, to je negdje Ovdje kod smo Biga. negdje. Ovdje, ovdje, tačno tu. Tu smo i Ako onda... neko poznaje Novi Sad, tu smo. Tu smo. Da vidimo gdje je sada ovaj centar. I gdje smo Ovdje pošli? piše centar. Ovdje centar je vjerojatno centar. Centar, da, idemo. Tuda i do centra. Onda Futoška pijaca i Yoga centar. Znači to je tamo ovako. Da. Zapravo začuđujuće dobro izgleda ovo s obzirom na low light okruženje, ali ono, bolje izgleda na kameri kad pomisli sada nego... Inače, vrijeme je baš divno. Evo jedan dokaz iluminacija, jedna kula, druga i treća, raspoređene u obliku trougla, šta i to može znači? Pričamo o vremenu, nek si na ti tako. Ajde, pričamo. Vrijeme je divno, a vazdušni pritisak je u granicama normale. Kako se padavine očekuju u narednih par dana? Očekuju se slabi procent. Koji su ono oblaci? Ja veselim da sam učio geografiju, šta je ono tamo? Ono tamo su stratusi. Stratus, eto, čuli ste od Vesa prvo. Učite geografiju, djeca. vidimo se kad stignemo do knjižare. Kako se zove jedna od najsurovijih pustinja na svijetu? Kako se zove? Najniža tačka u Severnoj Americi. Dolina smrti. Jeste. To! Vidimo se uskoro. Stigla je četvorka, ulazimo u četvorku, ajde. Neki splatkar. Da, samo sekund. Snimaj dalje. Ajde, dok se snimam. Daj. Sad ja mogu govoriti. Da. Aj par reći da zustavimo, da ne budu predugi snimci. Sada se nalazimo u autobusu četvorka, nalazimo se na liniji autobuska stanica, centar. Sada trenutno idemo ka centru i tamo ćemo vidjeti neke lepe stvari, poput knjižare Vulkan i da, moramo nađemo mange se u knjižari, da. To je to, vidimo se tamo. Okej. Evo, ima loša stvar, toga što je lagan realno, ne osjetim ja. Ok, mali problem bio sa kamerom, popravio sam problem, upravo smo izašli sa busa. Ima li karta ovdje? Ok, ima karta. Ok, gdje smo sad? Nalazimo se u centru. Odakle, odavde, ovamo negdje? Ne, odavde smo krenuli. Da, to i sad smo tu. Pred Futoške i stali smo u centar. Ok, odlično, kuda sad? Ovo je zgrada Interservice koju je gradio moj deda, bio je jedan od građevinaca tu i to mu je bila jedna od prvih zgrada koju je zgradio. To je super, cool čovječ. Sad je dole banka Intesa vidimo. Da. Reklamiramo Vatikanske banke. Šta? Aha, sad će Veso pokušat usitni pare, ali... A što mu vredi kad idemo kolima? Neće uspjeti. Da, ovdje smo bili danas. Fuck yeah! Okej, idemo. Ne mogu da dobijem copyright strike zašto ne umem da pevam, da umem da pevam dobio bi možda copyright. Bilo bi copyright, sad nalazimo se ispod puta, podzemnim prolazimo i ići ćemo na pokretne stepenice i tu ćemo preći. Super steady, super next and steady camp. Šrapko. Evo vidite. Okej, kuda sad? Vidite mnogo butika. Idemo tuda i onda dolazimo na pokretne stepenice. Okej, nadam se da se nisu zbunili gledalci. Nemoj me gaziti, Veso, gaziš me sve vreme. Sve vreme me gaziš. Ti kudaš spore, kudaš se strane. Hodaj pored mene, imamo mjesto. Okej, hoćemo pokretni. Veso će da ide. Veso i mora ovuda da ide, naravno. Ne bi on bio veseli da se ne penje peške. On se plaši lifta, inače, samo da znate. On se plaši elektronike. Plaši se elektronike. Ja ti ko da će ga ujesti. Pokretne stepenice. Flying Brook. Sada se nalazimo na Miletićevom trgu. Kao što možete da vidite, ispred nas je katedrala, rimokatolička katedrala. I sada ćete uskoro da vidite spomenik Svetozara Miletića, jedan od graditelja Novog Sada. Aha. Veso, jesi uspio popraviš telefon? Jesam snimao u 480 x 320 piksela.
piksela. To je zato što je pokvario, ima piksel mu upale na ekranu pa mu bode oči i kvari sliku. Laguna! Laguna? Ovdje stajemo, biblioteka ljudi. Ajmo u To ti je biblioteku. Laguna. Ok, evo nas, zajebali smo PD bioskop, pošto PD ne radi više, jebi ga. Pa smo sad ovdje ispred katedrale, prilazimo joj upravo. Katedrala je cool. Svetozara Ideš Miletića. Beograd, Novi Sad je zakon. Spread anarki. Spread anarki. To je inače nova stvar, ljudi, ovo sad radite. Spread anarki. Širi anarhiju. Ok, stvarno cool izgleda ovo, znači ja kad bi birao jedan grad, znači ja kad bi birao grad u kojem ću živjeti. Ljudi, ovdje u ovaj Čevo ću snimim katedralu. Ćemo snimimo katedralu i ovo izgled stvarno cool, pogledaj se. Awesome. Te muzika je odgovarajuća, ne znam da li vi čujete muziku na snimku, ali... Možemo da pređemo. Ili ne. Ili da. Nešto me mrzi, ja prilazim ovome, da niste interese sada. Ok, možemo pređemo ulicu, možemo... Te ovo se zove dan, ceo dan je bio previše epik. Ok, evo ga. Ovo je baš cool, zar nije, a? Sada nalazimo se ispred katedrale, jedne od najlepših u Srbiji. Tamo pored nas je... Jedna od retkih zapravo da ima samo ovdje. Jedan od retkih i najlepših. Pored nas se sada nalazi McDonald's, ono tamo. Da, McDonald's, to je za vas koji interesuje samo gdje je McDonald's, a ovo tamo šta je pravo dole, ono što si ja? Ono je kao zove gradska kuća. Aha, gradska kuća. Bio sam ja, mislim. 2014. Šta su, skinuli, nisu skinuli gdje piše to? skinuli 2014. Aha. Da, Nexon, samo jedna stvar. Obično kad ljudi vide ovo na slikama, kaže ne, šta je? Samo... Znate li gdje smo? Da, tako upravo ste, opet smo u McDonald'su. Veso otvori Deluxe. Wow. Ono, Veso je u svom raju. Ponovo u McDonald'su, šta kažem. Wow, to je zapravo baš cool sandvič, okej. Evo nas u vulkanu, konačno smo pronašli ono što smo tražili, kupio sam nekoliko brojeva, morao sam jednostavno. To bi bilo sve od naše današnje avanture, vidimo se sljedeći put. Da, vidimo se u Beogradu u novembru. Ćao! Ćao.